Agak sih nah. What's up guys, kembali lagi bersama saya di sini ya guys ya. Kembali lagi ke Fahrul Razi BTG ya guys ya. Jangan lupa nonton ya guys ya, sampai habis. Dan jangan lupa subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa di like ya guys ya. Klik ya guys ya. Langsung saja di sini. Let's go. Jangan lama, langsung taruh aja jalan ya guys ya, sabar, saya ke view nya guys.